Mag-support people. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo ini tiranan ini. Sa waktu ini suko singguro mulia barukalasaan. Adi na ako magpalugay. Tukbal ko in guru amoy in favorite long kasin kamatauran. Walon narugay din ka Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sin kamu.
Akabiaksahan hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamo. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niwa pangadjian. Bunga sin pag-iman. Aula-aula na habunga sin pag-iman. Amin ya amalan sin beriman usog, iwan beriman babae. Dahil nga zaman na kauna sambil pamasayi, sambil lunun na sinallahu ta'ala ingumi makiamat na, masi-masi in beriman usog, iwan beriman babae. Miamarad sin atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po atiranan, in ayat pangadjian yatud na mo maun pahadarat sin kamo. Ayat suratul Baqarah. Ayat 300 kanuman tag-isa. Ayat 300 kanuman tag-2. Di ayat ini biaita si maha suci maha tinggi. In kaagi, sin beriman usog, iwan beriman babae. Nag-amal iwan niyagad. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa luway, iaanugaraan sila si maha suci maha tinggi. Nikmat kabuhi nabubutok pa in jasad iwan sinyawalihan. In mga sila ini, mga kakasisin Allah Ta'ala, wala sila miutas. Dahil nga kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akatan tibayhuan simmarayaw, iagad nila in kabayaan sin Allah Ta'ala, wala nila na iagad in kabayaan nila. Ngaita, sabab ang biyayta sin Allah Ta'ala, makakuyag. Dahil nga sabab yan, imbiyayta sin Allah Ta'ala makakuyag, doon na sila. Misan pa, ang imbiyayta sin tao makakuyag, wala nila na turihilan halwa mataod, sarawa in pinakamahal ra kanila, amo na in pagpakuyag, dahil nga mahasot si mahatingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ranta niyo mga anak ka po impalman sin Allah Ta'ala makakuyag. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Biyayta si mahasut si mahatinggi. Yin siya puunan sin mag-anughara. Kagugunahan si manusia. Kagugunahan si manusia. Tungod pa jasad niya. Iwan kagugunahan si manusia. Tungod panyawalihan niya. Indo ayad to, kagunahan sin jasad iwan sinyawalihan dahil nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yung kagunahan sin jasad,
ini piyataod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukon isa-isa niya in maghula di harumi. Di manjali isa-isa niya. Subay aon iwan niya. Pagka siya aon iwan, di manjali isa-isa niya. Piyataod sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan. Sumarawa bukon saliin taod hangan karayawan di milan sin Allah ta'ala katan karayawan. Sarawa aon tiyo-tiyo, aon sarang-sarang, aon sa taod-taod. Na in silayad to mga tuan, kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahantang nilayad to. Amin mga sila bariman, yanog haraan sin Tuhan tiyo-tiyo, yanog haraan sin Tuhan sarang-sarang, yanog haraan sin Allah ta'ala mataod. Yumpikuna amwalahum ibtiga amarudatillah. Piyag na pa kanila, inalta nila, muhong sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyag na pa kanila hasabarang sin marayaw kabayaan sin Tuhan. Pagaran nila, paahli nila, papagkahin nila, palanggong nila. Masalul ladhina yumpikuna amwalahum fi sabilillah. In kahantang sin mga sila nagnapakasimpangalta nila. Haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarang sinikarayaw kanila. Asiri iwan dakula. In kahantang niya yan, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabin. Biya sin nagtanom siya, hambuk bigi. In hambuk bigi yaon, simaha siya pito. In hambuk saha pito, in tiap-tiap hamuk saha, nagbunga siya hanggatos. Dahil nga sabab yan, in pito saha niya, hamuk dari nagsaha pito, in tiap-tiap hamuk saha, in bunga niya hanggatos, in katanya to pitong gatos. Iyam malantuan simbar iman usog, iwang bar iman bagay. Sambil paadlaw ini, sa di sila magpamayta, nag-amal na kami. Di sila magpanuyso, nag-amal na kami. Ampari mahinang takabur, ampari mahinang riya, ampari makasulang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabin fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Hamuk bigi simaha pito in tiap-tiap saha hamuk nga pito magbunga siya hanggatos. Pitong gatos tuan hamuk bigi na. Uno yan hindi yan. Mga tuan, amo na in magad kita niyo kabayaan sin Tuhan. Amo na in maingat magtuhan. Amo na in nagtaat pa Tuhan. Amo na in nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo. Dihan ni tanong niyo riya kawi na to. Bukon ini tanom na to sunrok.
Ari na mabating sundok. In pantay pagumahan, bukod na pagumahan, sundok na in mataod. Hipapataod sin Allah Ta'ala, hindi hamuk magsaha pitong inhamuk saha hanggato simbungan niya. Uno yan imbihian, magad sadya kita niyo hakagayaan sintag na po silang itiwan lupa. Signal sin kabuhiaon. Signal sin pagulaan na tubing niya aon. Wala na nagatudin tao sin signal hawaran niya. Wala na nagatudin tao sin signal sin pagulaan niya. Imo na niya tud sin tao. Lingkat iwan sarap. Kaya lingkatan aturon, kaya rayawan dunguron, kaya sarapan insingon. Ta wala lawong kaya sa sarapan in gantong iwan sin akal nagad akabayaan sin Allah Ta'ala beriman. Waygihan kuyag. Waygihan dayaw para sa hanin di takatutan nyo sin Allah Ta'ala. Bukon pa dihad tindagbus niya. Gihanapan pa sin Allah Ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bukol pa inamuk bihi. Inamuk saha hanggatos. 700 kataan. Ganapan pa sin Allah Ta'ala. Hisi-hisi mabaya ganapan magada kabayaan sin Allah Ta'ala. Magkagunahan kita niyo mga anak apo. Aula-aula ay nakita niyo jaman aw na signal. Pagatulun na to, imbaran na to, dumadlaw. Bukon manamin, harap papag main-mainan, harap papag tiyaunan, harap papag pasyalan, pagsaminan na to, imbaran na to, sa amin harap pakuhong. Sa amin manay kudde nga dunya, hirin ang kalasahan, hirin ang katantaan. Hiatod na sadya kauri na kawakon. Na, impamulan siyang kato, tanyo sin Allah Ta'ala, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lipatun pa sin Allah Ta'ala, ganapan pa. Wallahu wasi'un alim. Tunggal da isa-isa sin Allah Ta'ala. In makapataod, in makapaluag. Iwan tunggal da isa-isa sin Allah Ta'ala. In kiaingatan niya, mawaya ganapan, mawaya patawron. Siya rin makaingatin, mawaya lipatun. Dahil nga sa babian mga anak apo. Ayaw na to, kalupahanin kita niyo maglanggo nga darat sila Allah Ta'ala. Damit kaya naon ni sabjayta sintuhan, aon day sa maglanggo, mapuas day katutan niyo. Aon maglanggo, ay nang marayaw. Aon maglanggo, ay nang mangi. Amon ipiyangad yan na to sila babay. Hinda siyo sila yan, yung maglanggo ngayon ng marayaw. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslimu bayna akhawaykum. Sa bunal tuod palman si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In sabarang hang katuhan. In sabarang hang kalima. La ilaha illallah. Sa barang mariman maglanggong sila. Hisin na may Tuhan.
Fa-aslihu bayna akhawaykum, ay kamu magsagga, hatulan niyo sadya, wang aon timami. Hatulon. Bukong ganapan ni hatulun sadya irandayawon. Ampa siya makatanong simbihi, hamuk bihi, magsaha siya pito, intiat-tiat hamuk saha, magbunga siya hanggatos. Lipatun pa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magbaya-baya siya kakabusan, siya impunan singkatan pagbaya. Iwan kaya ingatan sintuhan, hisiuin makatanom, hisiuin mawaya lipatun, hisiuin mawaya di mutas di nakabayaan sintuhan, hinda siura, amanu billahi haqqal iman. Namuyan mga anak kapo, ingkarunahan na tuha masanatin. Maghatol, hukon maglarak. Ini karuwag ng itasin Allah Ta'ala maglanggo. Amo na in mga taunang lupas karayawan. Sinyaunin binhi marayaw. Sinyaunin lupa marayaw. Innal mubajjirina kanu ikhwana syayatin. Sa barang ng lupas sing karayawan, uy karayawan mo, di nga tuwa. Lawang mo karayawan, kung lupasun ko na, di na. Bukunda kayo mo. Nagkulong sa jakaw rin kayo mo. Barang mo bukunda ikaw. Bukunda ka rin nagpagdari si baran mo. Ay misan kiagarap mo, misan biya. Kusi nga baran mo. Na. Hisisin taon ng lupas. Sinimat. Yanog hara kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala niya piyagmura. Wala niya piyagmurabba na kabayaan sinallahu ta'ala. Siya piyagmurar niya. Piyagmurabbal niya. Hakabayaan sinapso niya. Hapanaabditi si syaitan kaniya. Kanu ikhwana syayatin. Maglanggong sila iwan sin syaitan parmain sila Allah Ta'ala. Turayan mga tuwan. Magpatilirong kita nyo rin ang mga yadto. Sabab indagbos sin hiral sin mano siya hamasanatini. Dia dagbos umari admad tumang lupas sin karayawan. Lupas niya yung pangumulan niya. Lupas niya yung kabuhi niya. Lupas niya yung waktu niya. Lupas niya yung dinihilan sinallahu ta'ala. Iagad niya sadya yung kabayaan niya. Tiuda yung iagad niya kabayaan patsintuhan. Unin hinang niya yan. Amalun khalitun. Hinang lialamuran niya sing kabayaan niya. Di man jarin hinang kabayaan sintuhan lamuran na to, sing kabayaan na to. Sugay aon pagta at patuhan. Dahil nga sa wabyan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isabing pamulan sang kato tanyo si mahasot si mahatinggi. Allazina yumpikuna amwalahum fi sabilillah. Amin mga sila, limawag, sin sarab, sin hijik, idihil kanila sinallahu ta'ala, kirakan nila na. Ada kala mataod, ada kala tiyo-tiyo, ada kala sarang-sarang, sarawa, piyag pa kanila, fi sabilillah, pakabayaan sinallahu ta'ala, fi jami'il khairat, sa barang simarayaw, summa la yutbi'una ma anfaku mannan, mahuli impiyag na pa kanila yadto. Wala nila liamuran sindua,
mannan wala adha. Wala nila liyamuran sindua. Unindua yan, manna. Iwan adha. Manna ni pamukalawang niya, lawang niya, wanyang bulok-bukon ako, wanyang bukon ko karihilan. Biad tugiha ini, bisama biya. Aja mamisara siya sin mangingi. Kanyo mga tuan. Induayad to. Imbar iman di nasabuton. Di nasirahaton. Bang dihal na sintuuri na misampay nga to nilawa. May kang nagdarahi. Goy raplinan. Tadi sila magsabot. May ta. Maingatin Tuhan. Wala mo pakiarihin iwang man mo yara din kawayaan sin Tuhan dagpak na. Dahil nga sababian mga anak kapo. Din kita niyo haamal si mga sila bariman. Piyag na pa kanila inuno-uno na yanog hara kanila sin Allah Ta'ala. Wa anfiku mimma rajaknakum. Pag napakahan niyo, inuno-uno na, rijiki na mo kaniyo. Uno-uno na, bukon sa jasing. Uno-uno na, inkarayawan. Kapag gunasaan sin tayo manghud. Kapag gunasaan sin pangdaig mo. Kapag gunasaan sin barhajat. Na, mga sila, nagnapaka, di nila pagsabuton, pagsirahaton, di nila ipagbaita. Sila magkabtangan sin mangi. Kailan sila Allah Ta'ala, lahum ajruhum inda rabbihim. Tiyataramahan sila tumbas. Tiyataramahan sila tumbas. Mayta sila tiyataramahan tumbas. Akhlasa fi sadaqatin. Karena nagilas sila kapag sarak kanila. Mukun sila kumagulalan. Mukun da sila kumakarayawan. Nauning kawaon nila, meta sila nagbihad turagbos. Talaban lirid Allah. Muhong sadya sila, bangmayan sila kakuyaran sin Tuhan. Kakuyaran sin Tuhanin ng dihil, kakuyaran da sin Tuhanin dihilan. Tuhan yung mga anak ko. Hindi kalamuran sin dua. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lipat paka sin Tuhanin karayawanin hambuk hanggatos. Impito mahinang 700. Ganapan pa sila Allah subhanahu wa ta'ala lipatun lagi na nito. Sa kawa harang mayan magad maghihilas pagkabayaan sila Allah ta'ala. Lahum ajruhum inda rabbihim. Aon kanila tumbas tiyataramasin Tuhan hadarat ni. Dahil sa wabihan, mga anak kapo, yaring kabtangan si mga sahabat, makaig kasusahan. Tawa masa na ito ini, matawag siyang susa, wa siyang susa. Hindi tayo matawag siyang magkasusahan pa. Hindi siyang magkasusahan. Simbukon kita piyapan dari sintuhan magkasusahan. Na, unin beta si mga sahabat, law anfaka insanun jami'i malu fil haqqi wal adl lam yakun mubajjira. Bang piyag napakasin manusia yauning kataan alta niya rada kabayaan sin Tuhan pagpalantok sing kasabunalan iwan sing kaadilan bukol siya ng luppas.
Amin iubos na ni alta niya. Wala siya kalugpasan sa babaong paita na ruwain. Iran gantian da sin Allah Ta'ala. Makakuyag to aning kabtangan niya to may ta. Hisiusin tao nagbihad tin hinang niya. Doon iwan adlaw. Mahapon iwan mahinaat duaahan siya si malaikat. Indua si malaikat kay maong katahan sin Tuhan. Unindua kanya si malaikat. Allahumma ti mumpikan halafa. O Tuhan ko, amin ipon mo yaon. Ianugharaan mo rijiki. Pag-uus ng lapay si rijiki niya. Nagsarat ka siya. Nagmura siya. Ganti balikan kaniya. Ihin kaya pagsarak kaniya. Aturayan Tuhan. Dahil sa wabyan, misan mo piyagsarak ka na kataan-taan, wala yan tinalugtas. Sabab, aun dati ataw kay mo sin Allah Ta'ala. Lahum ajruhum inda rabbihim. Adapun, inamu, law anfaka malang kalila fi ghairi haqqin wa adlin kana mubajjira. Nagnapakakaw sin tiu-tiu sarawa buko nakabayaan sin Tuhan di makad tupak kasabunnalan di makad tupak hikatulan ni sanda hamuk pilat ni sanda tunga pilat maitong dayad to ng lugpas kao. Maitong dakawa jumlahan intay mangud mo ni syaitan wal iyadu billah. Tuhan yung mga anak po. Yadto hindi ita. Ada po ni mga sila. Iarad nila yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum ajruhum min rabbihim. Kaya sin Allah ta'ala. Panabi, kakuya ka sila. Aon tiyataw na mo kanila. Uno pa mapuas day niddo. Wala khawpun alayhim. Wala hum yahjanun. Bang sila, manaykod na rin nga dunya. Ubus na sila, ubus na wakto nila rin nga dunya. Aon duway bayta kanila sintuhan. Umindo yan. Ay nakaw masusa sin susungon mo. Atawa ay nakaw mabuwa si susungon mo. Iwan ay nakaw marimbang si inikabin mo. Aturayan Tuhan. Wala pa niya mabuting nagto. Nasususa na yung tao. Mimimbang na yung tao. Mimuwa na yung tao. Aturayan. Dahil sa wabyan magkarunahan kita nito. Umano pakabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1. Tiyatawaan kau sintuan karyawan. Number 2, la khawfun alayhim, way kabuhaan mo si susungon mo. Wala hum yahjanun. Number 3, way kahanggawan mo sin tiyay Quran. Yan mga anak ka po, hindi takatutan nyo. Si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala rihayatin. Na nasakitan yung hadis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hadis ini 2. Hinang bang nato mahinang. Hika isa, yuhibbuhullah. Kalasahan siya sinallahu ta'ala. Minsan din na lumasan tao katantan kayo. Habang mayan lumasa kay Tuhan.
may karausan da sintuhan palasahon kay mo. Tuhan nagbabayta da siya. Bangkugdan na, miyagad na kita ni haatulan pagla sa kawayaan sintuhan. Palasahon da sin Allah Ta'ala kay minataas sin langit, iwan sin katanyang hababaw sin gumi. Amin lasahon mo na intaw katantan diya dunya, sa di mo lasahon intagdapwa dunya, pasawrad to katanta. Na, bang mo mahinanin to ini, yuhibbuhullah. Kalasahan kau sintuhan. Hikarwa wa yadhaku alay. Makuyag kay mong Tuhan. Katawahan kau sintuhan si kuya. Ini kato, wayas tabsirun, iwan pakulagun niya kau. Uno yan tuan ininantuyan. Mujahidun fi sabilillah. Subay ikaw nagluluwas lungsad kakabayaan sin Tuhan. Dahil nagbus niya, pakusuka yung pag-agama mo. Ayaw ikaw makawa sin napso mo, sin sahwat mo, sin pikilan mo. Ay ikaw mataabit sin tao. Ay ikaw mataabit sin syaitan. Sarawa, madto kaw papanaabit sin Tuhan, tuwara ka nabihan iwan karasulan. Li'ila'i kalimatillah. Patayin babawain kabayaan sin Tuhan. Dus-dusanin kabayaan nila, iwan sin kabayaan mo. Doon kawa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makuyag kay mun Tuhan. Pakuyagun kau sin Tuhan. Iwan katawahon uyumun kay min Allah ta'ala. Yan. Magkakunahan kita ni Hamasa na tuwing. Nabi adin, unayanin daakan hakabayaan sin Tuhan. Tangki si iliyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahid kau fi sabilillah. Di makatukay min satru syaitan. Di makatukay min satru manusia manglulungkot. Sabab patayin bawawin mo yung kabayaan sin Tuhan, gapian kau sin Allah Ta'ala. Wa inna lanansuru rusulana. Parman sin Allah Ta'ala, kami mananawang hanaraat na mo nabiwan rasul. Walladhina amanu ma'a. Iwan sin mga sila miyarad nagparat saya kanila. Dito kita niyo mga anak po. Amod hindi takatutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa, hinang, qiyamul layl, sambahayang sindum. Sambahayang sindum, natutog na yung tao, hantara murakumani lang sintuhan mo, way nakakita kay mo, way nakaruwag kay mo tao, bay nakawa bay na Allah, hantara murakumani lang sintuhan mo. Ingat niya salat tahajud. Amo yan mga tuan. Di hahi karahari tu na sindu. Pagtagon sintaw sug lapit adlaw. Iniyan banguyan na hinang. Makuyag kay min Allah Ta'ala. Malasa kay min Allah Ta'ala. Iwan pakuyagin kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kayan mga tuan. Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pun mendosa niya nakauna nakahuli.
Kaya kusog niya, makusog yung pag-ibadat na sinadlaw, sa alawin kusog si pag-ibadat na sindoon. Himo ba aging sikin niya pag-ibadatan? Masana to ini, hukun himo ba pag-ibadatan? Himo ba pagkaunan? Himo ba pag-inuman? Himo ba pagpanawan? No, tagapahalaid do. Ampayin siya hapag tag-ipunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mga tuan. Indayaw si isang bahayang ini. In Allah subhanahu wa ta'ala tiyaku yagin nabi iwan si mga sila himinang. In sila yan bang sila makahinang daminun. Halawm sila pamalihala. Sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, patawron na tuwing hinang, pangman kita niyo halawang pamalihala, sintuhan, di na kita niyo karausan, palihalaon sintao. Ini kato, musafirun sabirun. Tao nagtutulak-tulak, masabar. Nagtutulak-tulak, manibadat, masabar. Timulak nag-umra, timulak nag-haji, masabar. Bukon mangalo, bukon maminasa, bukon mamisarawayan. Siya balan na yung katan, tiyatasan na. Sabab, uno siya. Duyupur Rahman. Bisita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tao manuntutin mo, siya balan niya, tiyatasan niya, bangman madawat ng ilmo niya. Kakuyagan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tao tumulak nag-usaha, kal na magad siya kawayan sintuhan ipag napaka niya. Kabaran niya, paahlin niya, palawang singkauman niya. Siya balan niya. Wala siya nakawa simmangi. Wala siya nag-usaha simmangi. Wala siya nangulimang simmangi. Siya balan niya yung katan. Kalasahan siya sin Allah Ta'ala. Kakuyakan siya sin Allah Ta'ala. Iran, pakuyangon siya sin Allah Ta'ala. Namura-murahan mga anak ka po. Bangmayan kita niyo makalamod. Ang mga to hinang yadto, kagunahan na to yadto simuran, hinang simbar iman usog, ibambar iman babae. Aula-aula hamasa na to ini. Magkagunahan kita niyo to, magtayon. Magbutok, hakawayaan sin Allah Ta'ala. Mura-murahan, bangmayan kita niyo, mabutok, hakawayaan sin Allah Ta'ala. Sa lugay sinjasad na to, iwan sinjasad, iwan sinyawalihan na to na hambo. Maun kita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Tay Quran na to na ing kabayaan na to. Sabab di day kapagguna, ini kapagguna, amurain magtaat kita niyo patuhan, iwan magtaat kita niyo panaraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugtog na rin to. Salam kasila sa namo ang mga anak po hatiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا
والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.